السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Ayo ibu-ibu macam ya. Nabi laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي. أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام الأعربي خير الأنام الأعربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي يا طيبة يا طيبة يا ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد لله لا تنحسر أفراده بتعداد صلى الله عليه. التقرار بكثرة ترداد صلى الله حيث أبرز عليه. من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله فما من عليه. سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن نوالا بحبيب بحبيب عم الآن نوالا يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن نوالا بحبيب بحبيب عم الآن نوالا جل من شر جل من شر رفع الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركا في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن نوالا بحبيب بحبيب عم الآن نوالا لحظته العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن نوالا بحبيب بحبيب عم الآن نوالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في تعكل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه. صلوا عليه. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بحسن الخاتمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة. المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، وابناهما وفاطمة، وابناهما والفاطمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بحسن الخاتمة. لي عشرة أطفي بهم دار الجحيم الآطمة. لي عشرة أطفي بهم دار الجحيم الآطمة. المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، وابناهما وفاطمة، وابناهما وفاطمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بحسن الخاتمة. عشرة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، وابناهما وفاطمة، وابناهما وفاطمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها،
وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينتصر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبين دلال الشرف الأصل بودي وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله صل وسلم وبارك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج sebanyak moci ka kanjeng Nabi pakimon mate selamat taki sebanyak moci ka kanjeng Nabi pakimon mate selamat taki ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Nabi Muhammad sangat lampa mon karonolong kakane abra Nabi Muhammad
dosa ngat lampa munkar nolong tak kira ber ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ayo baca kafir wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyafi wa daraji Nabi Muhammad dosa ngat lampa munkar nolong tak kira ber Nabi Muhammad dosa ngat lampa munkar nolong tak kira ber ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Nabi Muhammad dosa ngat genteng bulan terang tepan petang Nabi Muhammad dosa ngat genteng bulan terang tepan petang ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji sebenarnya moci ka kanjeng Nabi pakimun mate Islam taki sebenarnya moci jeng Nabi pakimun mate Islam taki amin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Nabi Muhammad dosa ngat lampa munkar nolong tak kira ber Nabi Muhammad dosa ngat lampa munkar nolong tak kira ber ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Nabi Muhammad dosa ngat genteng bulan terang tepan petang Nabi Muhammad dosa ngat genteng bulan terang tepan petang ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji dialah Nabi harum badannya memutih pun wangi baunya dialah Nabi harum badannya tak berminyak pun wangi baunya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Nabi Muhammad bila berkeringat bak mutiara berkilat-kilat Nabi Muhammad bila berkeringat bak mutiara berkilat-kilat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji bila berjalan tiada membekas kulit lembutnya melebihi kapas bila berjalan tiada membekas kulit lembutnya melebihi kapas ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji
Sholawat Nabi, amal yang mudah dengan memuji, hidupkan berkah. Sholawat Nabi, amal yang mudah dengan memuji, hidupkan berkah. Amin. Ya Rasulullah, Sebanyak orang tangan, sebanyak orang tangan. InsyaAllah barakun sholawat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Memuji Nabi, amal yang gampang dengan salawat, hidupkan tenang. Memuji Nabi, amal yang gampang dengan salawat, hidupkan tenang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Mon moci Kanjeng Nabi, paongguan jangan seneng ngaiki. Mon cinta ke Kanjeng Nabi, cek rasa maroh 100% harus cinta ada ke Gusti Kanjeng. Cek lesmalah selawat, bersemangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli alaih. Ojan berarti ojan rahmat. Insyaallah karang sono barokah insyaallah. Barokah habaib, barokah para asatid, barokah sholawat. Insyaallah kapi lancar dunia akhirat. Amin Allahumma. Lancar nyorotan nemu tangan boleh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Berbanyak kemuji kepada Nabi, barakah turun, maksiat pergi. Perbanyak kemuji kepada Nabi, berkahkan turun, maksiat pergi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sallu alaih. Fatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Berbanyak kemuji kepada Nabi, hidupkan aman, setan pun lari. Berbanyak kemuji kepada Nabi, hidupkan aman, setan pun pergi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Kami berjuang untuk baginda supaya senang bila berjumpa. Kami berjuang untuk baginda supaya senang bila berjumpa. Ya Rasulullah, ya Allah ya Rabb, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. kami usaha demi dirimu, oh wahai Nabi, tolonglah daku. Kami usaha demi dirimu, oh wahai Nabi, tolonglah daku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Kami usaha karena cinta, akui kami wahai baginda. Kami usaha karena cinta, akui kami wahai baginda. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Kami memuji
Untuk bertemu kami memuji, karena rindu ridhai kami. Untuk bertemu ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, afatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Allah Rabbi, jumpakan kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Allah Rabbi, jumpakan kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, afatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Allah kami, jumpakan kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Allah Rabbi, jumpakan kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Allah Rabbi, ridhai kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Allah Rabbi, jumpakan kami dengan sang Nabi walau di mimpi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Bila si hewan telah kau bantu, tolonglah kami sebagai umatmu. Bila si hewan sudah kau bantu, tolonglah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Allah kami berharap sangat berjumpa Nabi, dapat syafaat. Ya Allah kami berharap sangat berjumpa Nabi, dapat syafaat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاول لوصف الكمال المتلك والحزن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله نعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموت خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت،
وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأنساب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حبته من شرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله أطال بك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا
وأنواره لاهت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الغلا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال الغلا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار رئاينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار رئاينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى اللهم صل عليه والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار رئاينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار رئاينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى
والهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا طيبة مدى نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى ظهر العنا وظلنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونوضي هذا الحبيب صلى الله عليه على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأفضل الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والكثرة كشف هذا الرسول ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكم على من نتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأن الوقت الذي رتب الله على انظري وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله والسرور قد تجدد صلوات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل فهزار اليمن غرات واستذيعوا بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسوره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجوار خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا واعف عنا سيئاتنا مرحبا واعف عنا سيئاتنا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله عليه والسلام مستمر كل حين يتجدد صلوا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para habaib, para alim, para ulama, para asatid, ustazah, sahabat al-Qamjaki, banyak teman semulja, Habib Ja'far, sahabat al-Qamjaki, Habib Mahbub, Habib Mahdi, juga Habib Hamid, ustazah, sahabat al-Qamjaki, juga Ki Haji Muslim bin Ikram dari Gedengan sahabat al-Qamjaki, Ki Haji Muhibullah Khalil dari Bajan sahabat al-Qamjaki, Tuan Teja, para asatid, Bapak Kepala Desa yang kemuliaan serta perangkatnya, yang kemuliakan hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, Teja sahabat al-Qamjaki rahimakumullah. Tadi sebelum masyarakat syukur alhamdulillah dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala sekali melambangkan kelaban sadangan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah. Kaulah Teja bisa hadir dengan majlis dalam rangka pembahasan salawat melar muka kaulah Teja dihadir kadita oleh barakah nasban selawat oleh syafaat dan merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dalam akhirat. Amin Allahumma amin. Sadukalina salawatullah wasalamuhu melar muka telakin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali mengikuti Nabi yang sapun apa yang betul tidak kaulah Teja minal dhulumat ila nur kelaban harapan bermuka barakah dan salam kaulah pantai takimati pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kaulah Teja bagi melakukan syafaat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Teja sahabat al-Qamjaki bil ikhtisar susun acara yang melambangkan datang pertama pembukaan, nomor 2 langsung sambutan dari Pak Kepala Desa, bahasa nomor 3 kadita Mawa'idul Husna. Dan acara terakhir atau penutup atau berdoa. Tadi sebelumnya kelas terakhir acara telefon acara yang melambangkan pengajian dibuka kelaban bawaan suratul Fatihah kelaban harapan bermuka kaulah Teja hadir kata majlis pada oleh barakana selawat oleh barakana para alim ulama sebelum mendaki kalau Teja etaki orang yang kuat Islam dan iman kepada yang tak hajat fiddin wa dunya wal akhirah wa ala dunya wa ala kunatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matas kelangkang lawan bangsa al-Fatihah wa rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat jazabatan kulam wal jaki acara strasebon karita kalimat tasyakur ya terakida pasaman simulja Bapak Kepala Desa Bapak Imron Raden Wijaya dak pasan simulja Bapak Imron Raden Wijaya bakta bertempat ya teraki. Allahumma salli ala Muhammad Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kamu suaran bu ojen lagi tore semangat bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, sebadan kaula emul jaki langkong-langkong dak semulja Yai Muslim bin Ikram selaku guru badan kaula sareng panjenengan sedaya. Juga dak semulja Haji Muhibullah bin Khalil dari Pajaran sebadan kaula mulja aki. Juga ndak pengasuh Ratibul Haddad
engki Kak Dinto Semolja Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar yang punya hajat nega Habib Mahdi nega tretan bene painggi tore Habib Mahdi tuaki manter lanceng omor bisa adik-adik beten kaula sareng panjenengan sedaja amin Allahumma sehingga anak-anak pemuda Karangsono bersatu dan lebih bersatu bergoyop dan lebih kompak lagi Allahumma Karangsono bersolah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami muliakan Habib Mahbub, Habib Ami, juga Habib Ja'far. Dan juga yang kami muliakan Ustadz Nazir, Ustadz Muhammad, Ustadz Usnan, Ustadz Karim, juga ustadz-ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun kami tidak menghilangi rasa hormat para panjenengan sedaja. Juga badan kaulah matur sekelangkong sangat dak kanca-kanca perangkat meskipun napakasa bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan wabah virus corona, tapi berkat doa dan dukungan para masyayikh, para guru-guru, para habaib, desa Karangsono menjadi desa yang bersolah. Tak usah cuci tangan gelek sareng Allah pun lek parengen rahmatan lil alamin. Allahumma tak usah beco abeco tibi koso aku na beco ki manter moga Habib Mahdi betah kerasan juga anteng pada desa Karangsono karena rakyat Karangsono ne Beb tak langkung yai rakyat Karangsono ne kekong mokong tretan hi sora maskeran tak kagui masker Pak enggi benare mantu Mas tete ayang kui enggi beri paguyupan PKK Bu Inggi mantu masker teh yang kui bi kader nih gede remegara lagi mokong rakyat gula nih lagi tapi gula cinta dengan rakyat negah karena cinta bersolah tiap sore cinta roti bulhat alhamdulillah lagi panjenengan mon seneng roti bulhadat seneng apol kompol para alim ulama seneng apol kompol sareng para habaib panjenengan negah tak kerah napa kasah tak rugi tak lero tretan hi seneng tak seneng panjenengan kumpul para alim ulama seneng tretan hi nek alhamdulillah rakyat Karangsono kabeh ki dari Pajeren boleh yai sak rombongan hi semangat gelo ojo entek kerja gula Habib lo calo sungguh luar biasa Habib Mahdi ini lo calo jadi virus corona sobung lontor mangkene insyaallah amin Allahumma mantar moga penyakit virus corona yangka sareng Allah Subhanahu wa taala lagi Karangsono insyaallah aman karena ben malam kegiatan iki ya pun gelek kasa kong mokong rakyat nega mantar kuat lagi kan man panjenengan bersatu kalau antara ulama dan umarok bersatu saya yakin desa Karangsono akan menjadi desa yang lebih baik. Tapi kalau ulama dan umarok tidak memperhatikan ulama, jangan harap desa Karangsono menjadi desa yang maju dan aman. Gibib. Gula sering kikirin Habib nih kak, tapi seneng gula. Kamu kikirin terus buru gula beb. Jarang kerang dak gula beb. Afwan beb, seporan beb. Tapi gula seneng karena Habib nih kak, ben sore membawa masyarakat dari Blusuk, dari Jengkang, urung-urung, Pendem, hampir ke Rebono menyebar nih kebukan virus lagi. Solawat Habib menyebar ke Rebono, ya cek bersolawat bersatu Cai. Tapi Allah satu contoh malam mangken nih kang. Senapa are tahu jen, ayo gelek ya jenin, neka termasuk napa kase isyarah Jadi masyarakat Karangsono neka harus bersatu, ben harus celap mula celap. Celap pemuda bersatu pemuda neka tak langkung kiai alhamdulillah bode setampana macam-macam pemuda neka tanpa nama bode tapi bersatu seneng
Dadi mun panjenengan nikah seneng bersolawat, seneng rotibul haddad, panjenengan nikah pasti selamat teretan nggih. Pasti saya yakin selamat panjenengan nikah. Dari penyakit sebalak balak panjenengan insyaallah panjenengan selamat. Badan kaulah juga terakhir mengucapkan kalimat tasyakur. Alhamdulillah nikah Habib Mahdi dengan jeripayah kekompakan tanpa ada apa kasah sebelumnya tanpa rundingan lagi. Itu kan apa kasah langsung terjadi. Dadaan tapi meriah demi kekompakna pendukungnya jakanca perangkat juga masyarakat. Ibu TKPKK kader juga mendukung Bib demi kegiatan napa kasa solawat nggih. Jadi panjenengan hadir dak kadintoh bukan karena Habib Mahdi, bukan karena kepala desa nggih. Cinta panjenengan menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih semantar moga badan kaulah sareng panjenengan ka ummat amin Allahumma. Sepaling akhir badan kaulah mengucapkan terima kasih dak hadirin hadirat terutama dak kanca-kanca pemuda atas dukungnya dak kanca perangkat gijugan matur sekelangkong sangat atas napa kasah partipasin panjenengan mendukung dak kegiatan. Tanpa dukungnya para panjenengan tak mungkin kegiatan nikah bisa terlaksana dengan sampurna nggih. Mantar moga guru kula Yai Muslim, Yai Muhib, mantar moga lanjeng umur sehingga bisa adidik badan kaula sareng panjenengan amin Allahumma amin. Dan desa Karangsono menjadi desa yang lebih sejahtera, aman dan sentosa amin Allahumma. Bisa dikatakan jadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma. Sekak dinto bisaos pemator badan kaulah munabi beda kekeleroran tak langkong badan kaulah nyoon seporsi banyak karena badan kaulah manusia biasa yang tak lepas dari sifat salah dan kekeliruan. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pelaku lazim marmoga teti manfaat maslahah fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Hadirin man hadirat saja sebatan kula mulyaki acara surat telepon gadita mawa'idul husna juga sedang doa. Sebelumnya acara mawa'idul husna sedang doa ilas dari akhir dari kula selaku menata acara menabi beda kurangan kekhilafan tak langkah untuk kulahin akhiran al-afwa minkum thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku tulusna bendoa yang terakhir masih pun dimurja Ki Haji Muslim ikram dari kerengnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil iman wa ikhtassana bidinil Islam. Wassalatu wassalam
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وخير الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد والزحام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang mulia habaib, banyak yang hadir. Yang mulia ulama, masyayikh, para ustaz, ru'asail qaryah, lebih-lebih akhina Al-Fadil Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar selaku pimpinan Jam'iyah Ratibil Haddad, lebih-lebih malam hari ini memprakarsa satu kegiatan yang sangat mulia, adalah majlis sholawat. Semulje Habib Mahbub bin Syekh Abu Bakar bin Mukhtar bin Syekh Abu Bakar, semulje Habib Ami bin Agil Al-Makhdali. Di samping saya sebelah kiri Yang mulia Habib Ja'far bin Abdullah Al-Idrus. Habib siapa lagi? Tidak ada. Akhina fillah Al-Mukarram Kiai Agus Muhibbullah Khalil, beserta para ustadz-ustadz, walaupun tanpa tafsil, Allah lebih mengetahui akan maratib masing-masing. Tidak saya kesampingkan Bapak Kepala Desa Saudara Imron yang barusan kita dengar kata sambutannya, sangat merasa bahagia dan merasa bangga dengan kedatangan para habaib dan rekan-rekan yang sedianya untuk bersolawat dan sudah dilaksanakan, beserta para perangkat dan staf panitia pelaksana sateja sekaule muljaki. Leres painggi kemau dengan dengar lagi, insyaallah, bahwa solawat kainto membawa menumbuhkan barkatal umur wal arzaq, bahkan wal ahwal. Sekaligus solawat baik untuk pribadi otabede secara umum, solawat kainto abek ta'aman ben selamat, baik bede itunya ngantos ke alam akhir.
selain syafaat. Syafaat tu Gusti Kanjeng Nabi ning akhirat kainto lebih sempurna persiapaki. Ning etunya bisaos bukti. Kan mangkana jaganca karang sono senorok Habib Mahdi Jam'iyah Sholawat terusaki. Insyaallah karang sono bekal makmur, amin. Langsung berdesitung hikayat detenge dari Al-Imam Al-Mujtahid Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala an. Situng bekto ketemon reng lake, ya Allah raksabi. Orang laki kainto setiap atengka acelen nika ada boleh saya baca cuma solawat. Atengka sekanan solawat, sekacer solawat. Dia tidak melangkahkan kaki sejengkal pun melainkan disertai dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dek pendek lihat tok terusan ke lauk, ke deje, ke berek, ke timur atengka solawat. Jadi yang dek bereng imam. Jong kakek maca solawat hal bi'ilmin. Kakek tamtuna bersolawat berdasarkan ilmu apa anje. Mi ada boleh saya baca. Ketemun kakek duka leriak tiap atengka solawat tetok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kunri saya baca apa dasar jong. Pas tanya, sambian serah sengkok Sufyan Ats-Tsauri. Oh, Imam Sufyan Al-Iraq. Sufyan Al-Iraq, bener. Singkat apa mator, seneka imam. Dan kaula kan tak buambu bacaan solawat. Karena ten kaula agaduan situng kejadian asareng ibu, sejarah historis. Menabi kaula mengenang kaula engak deka ibu ten kaula. Berangkat dari suatu negara menuju haji. Pas depak dengan Mekah embuk sake. Sake kainto sake se di luar kebiasaan. Tabun kainto kembung. Tabun kainto melempung. Benro benembuk kainto lain. Arobe kewan yang sangat menjijikkan. Kula lenyang katuh mbuk sake deye. Are tak burung mbuk reke benyantu saka pengiran. Jadi kau ngelatinin sehari semalam letak kelar payah ngantok juk tojuk kambi atu deka Allah Gusti ibu nyon tolong paberesaki. Ternyata aku udah nyedek itu pas ngetila ondem semutarakimah
dari ondem kain to beda orang laki toron sesangat genteng pakaian pote bisya bin bit pakai kain to serba putih genteng bau neroong pas toron orang laki kain to aparak deka ibu kaula fa amarra yadahu ala batniha fasakanal waram iyo sarakita nangaring laki kain to ketabun ibu kaula kelpes de ini si arob hayawan menjijikkan iyo sab ratin boleh dadi kaula mancing orang laki kain to esapa panjenengan pasera wa fi riwayatin ni ka bapak benembu bapak mungkin kain to se riwayat kain to se berkenaan kelaban bapak iki seborana bapak tabun kembung gelenon deine aro beceleng eyo sabireng laki kain to pasatanya Tuan panjenengan peserah cek gentengah engkau ria nabi negake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah luar biasa panjenengan qad farrajta anni wa an abi ajunan melonggar ateten kaula benteti sebab bersebapak ten kaula nikah katina apa ceritana dia bunda kanjeng nabi dia cong bapan kakire keset bapan kakire bek meler jentu jenengakan ribe bapan kakek ya muncara setia ribal qarb ngutangin 10 mole 5 ngakanan rentenir bapan kakir ya ngutangin 100 abeli 100 tapi zaman lambo muning karang sono setia tak ada dari ngaji perkara laku tak tahu kok ning akhirat ku aku masalul ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas al ayah sadaqallahul azim ebekto yaumal ba'ats tombuna manusia dari kubur dina kiamat ku aku arya bado orang tabun kalbuyut acicir dadi tabun ri rajana jo bungkurwa aklupuk esena tabu dia dalam tabu jiri hayat wa aqarib wan nar beda kelabeng beda olar beda apoy orang ateng brunteng areng cereng bejena orang depak ke mahsyar nekai lu kulu enyek bi orang ki giring apoy ya jadi orang sengakanan ri mun ma utang ampo mebu insyaallah mun rakyat apa inggi ada ahli ngaji insyaallah mane utang pesendra mane toju bede pese cong cuma tang peseringan dungna de dengar teh
Bislah tak nerusakin. Ayo niat atau beda Gusti. Boleh sekecil baik. Moga-moga dadi sebab penyebara barokah solawat nih kabu iki. Kula nerusakin dongeng gila iki. Dadi bapak dan kaula madengen riba Gusti ya Rasul dak benyan. Ya riyalah dilalana tabung kembung. Hari kita ning akhirat keng bisengko eyosab bi Allah pembeli pole ala suratihil ula deka bentuk robeh semula segenteng congok bapan terak teretan kel pestabu Gusti tak langkong ausini kau beri pesan Gusti nyoon pesan dan kesan sekiranya den kaula nah pasai patot kang kui elampain kelaban debu panjenengan pesen panjenengan oh ya mon daya cong sebelum kau abri dek kakeng kok ngebele keng bapan kakek beda istimewa nah katina apa Gusti sibuk ada remah mon beda sebutan tangnya macaan kanjeng Nabi beda sebutan Muhammad Arya bapan kaki akata lonca acereng dong maca solawat Allahumma sholli alaih kan mula mun beda bacaan solawat perame nggih mun beda sebutannya mana nabi tore keteaki panjenengan menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani serentak semarak semangat radhiyallahu an padahal Syekh Abdul Qadir Jailani kaintoh toron ben ummata Gusti Kanjeng mun bade sebutan Muhammad kala ye taya dene kepikir tibi cecele coba Allahumma sholli ala Muhammad Arya bapan kakek mun bade sebutan Muhammad Allahumma sholli alaih pas terus maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad markejian nak cong engkau dating abri syafaat dayir ya padahal bapak ngakanan riba ya subhanallah ayo sab kelpes deui negenteng boleh keng terus mati bapak kayak itu berarti dalam kondisi husnul khotimah barokana sholat mening akhirat jak kau tu ning akhirat ning kubur bada orang meler saking melera orang setisare pak enggi ada sande aja tak pada kenceng ya di ngaki pak enggi engkau tibi semula mes sendiri doaki Pak Enggi kain totretan manter ya Allah selalu beri hidayat amin lebur deka amalan-amalan sesoleh sekaligus menjadi teladan dan contoh untuk rakyat enggi keng beda coba situng si maraki rosak ya jiriat mulai tiba tinggi pas tujuan nabi nih ada labine dua apa lagi iya terus keng takoy ketok kan lah kok mau ngaji lagi neng ejagalan buring malang Arya beda orang abine dua padahal sebine jiratin si asal mole esapoen jarang teleten dua tedung jane beri obat semaraki obat penenang tedungnya aman tedung ngalaki silet di ketokongku jane ngeburing ria keje kiamat pon setisa akhirnya segera dibawa ke rumah sakit ke kamar operasi sampu
keng nyampung re kelero se atas bede bebe bene terbalik saya ada bede budi bene se atas mestena napang aja apa kentang cakele rame belain Korea ting leberes ekres saja terbalik ya ribut boleh ya pokoknya petenggi mau nabi ne boleh tenggi ria tina terapeli ke ngajri ya wis kau tak nerusak ini cerita jiria bab selawat bayi ceretan ki bedo orang tak kendain orang setisa fasek meler cuma istimewa nak maka ala aku tak gena aja seneng maca sholat mongku tahu rasanya grebek di orang nemu pengen reman sekonek ngaleng yoyo sholawat selamat setiap beda insiden menimpa dekaaban sholawat ikun ka Rasulullah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad saban bulan rangaki neng masjid berer ya orang saya yancam raja ruah saya doon enggak saya buru ke gunung pas akeris kuburan yang kepesaran kanjeng Nabi enggak bilan lop pas kita enggak kini yang jamiana sholawat Habib Umar mentak kelero ini kan beda cerita tahu lemari sahabat dina tahun je jelek di ngaki mari mater manfaat ke sampai dua orang ni cuba saking lesona selalu membuat resah gelisah hati masyarakat melerlah keng lebur sholawat bi orang itu aki tertulis mati tak abid ku tak sakit ngaraman ti ngara si atu Habib Ami manti mate hari ada orang senyelabet ki situng kanan ada senyelabet saking cermet ring orang cuma bela ne pampak rasana sabun ne tak nyaman mun tak cawe-cawe entar semandiin muntu ije semekol ring pampak retok mo dina tak apara saking menerah ya lepekol ring pampak ji ya la ilaha illallah kami kaseng karua la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malaikat mungkar wa nakir malaikat mungkar neguk gedeg malaikat nakir neguk gedeg tong pentong dari besi atau dari bejuk berentong pentong jeria mongku orang ahli Mina ning daerah Hijaz daerah Saudi paling kuat orang Arab orang Mina lancung raja senegara Mina aja apolong mekuli pentong mungkar wa nakir kain tojak mongku bukti aki jak kau ngangka mekuli tok tak kelar dari ngumpai pentong aki kering karang sono bah ceda kene ngari ya Allah insyaallah terpersija kuah ketewel dola mungkin abang ke nauzubillah mentir selamat tinggi malaikat rela siap lah mungkar apa kir desaan apa tak usah tarap rela si tukang narap malaikat mungkar tak usah tanya akiman robbuka kemeleran ria hari leparak de pak ya lerwis dari makir iya de pak samblika binggola kancingnya diki pelep bubir yang pampai bendem tidak sebedan jadi yang pampa ada senal kenen tina aki tahu saya tarap mungkar
tinggal yang ketika itu beda khitab dari Allah. Innali hujjah balighah. Sengkok yare. Seserba maha pakuntang hujjah pekade. Apa boleh kakek nakir ben mungkar. Kakek apa tak memenuhi dekat janjina tugas kakek ria adalah nyidang mayit mon lulus jak tokol mon bi kakek langsung esamble ku aku ning akhirat orang ria nuntut kakek alasan apa amarga kita tanya aki Gusti iyalah tanya aki dulu jak protokol jangan malaikat mungkar dari magir petoron ke tejela kita tanya aki lah singkat tanya aki mayit semeler man robbuka cuma ya suara tak ada iya gi cok suara malaikat mungkar wa nakir terang akidah neng kitab kainto karra'di pada bi keruduk paling santak neng itunya pas edelem kopur copen ngajir ya ketibi mayit dari lesan nyemprot apoi ada mun dari yang fasik dari yang munafik apa boleh dari yang kafir mendeka orang mukmin insyaallah punten mantir selamat amin ya mun suarana mungkar wa nakir sabek ning etunya aku ulung tunya rela apa boleh karang sono biar ancor gemet lah suarana mungkar kereng ngebein mun ikap yaki wo nancak geme secercer ya mongku man rabbuka dia tak bila tak kerjat subhanallah harap bu beda senancel lah mayat neko tanya aki up gelaupan kun nangis melulu sampai aromasa padahal kok mati Islam tapi engkau mata bisa aja wep engkau cak natin man rabbuka siapa pangeran kaki kar cak terus akilah sebut tapi gojan apa cender kita amarirnya mendadak dakhala min zawiyatil qabr rajulun min ajmalin nasi wajha dari pucana kuburan bedereng lake ngodeh genteng dan nikah merangkut dek mayit semeler kain pas tok kotok mayit lah mungkar wa nakir kain tu tak ketinggal dek kau orang laki se masuk ke dalam kuburan pacet apa samar bi Allah cak kok takut mayit jawab pengki nikah jawabna Allahu Rabbi atau le mayit duh sira sampian nang jawab pun muntik jawab tak selamat sampian Masya Allah wa 'allamahul jawab aduh senika engki mayit tojuk mayit gena tinapa malaikat man rabbuka siapa pangeran kakek engki Allahu Rabbi deh kir tahu lah kir jangan kelak ngak ini moro tahu beda semelain keng tak ngetelak mungkar wa nakir jekar aja burung aki yang kok ngepluk kan jajal tanya ki boleh ki banyak pertanyaan wa man nabiyyuka siapa nabi kake wa boleh eko toen bareng kana genteng mayit tak mabi ngetek mayit nikah makhluk juga jawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi kebala Muhammad nabi dan kau sini ki eki malaikat Muhammadun nabiyyi boh
telok. Wa ma qiblatuka? Wa ma taqulu fi hadzal rajul alladzi qad bu'isa ilaik? Sampai pertanyaan macam-macam nega. Lonas lulus ada saya setepal ke reng pacet bede semelain ya nyaman kir lulus kir jan lepas turun kol tokol je jan reng la lulus malaikat dua kan tetap tuan aku cek mongku guys ya yuk kar mulai lah jan. Ya ayo mulai selamat nak kanak tetipah merang kode kanak segenteng sambian pesera orang genteng singkat ana malakun muakkal kule iki malaikat mayit kengiyotos bi Allah kak kanto pacet penyelinap tek paketengal mungkar wa nakir tugas kaula mulang panjenengan jawaban atas pertanyaan mayit. Aduh mar kenapa kaula andi kemuljaan ngak neka kaula selama cancor canu remek ancor lendi de karen aku lereng genteng dadi sampian malaikat de remah ana malakun qad khuliqtu min kasrati salatika ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ni ka malaikat mayit bi Allah ciptaaki peteti bahana engki dari nur benyak sampian maca solawat kaito bi Allah peteti kula pas persiapaki masuk ke kubur kangkui molang jawaban atas pertanyaan mungkar wa nakir. Alhamdulillah nangis tretan aprangkuan ampun tugas kula mari pleman mayit pernah padahal melera orang baru kana maca solawat eto kula mungkar wa nakir burung alhamdulillah dharma gena ayo petambah lebur maca sholat petambah lebur maca sholat ya ceka maca salam nggih dan tak becek tak beca bengkong cek takok ka aing harian tar pengajian sampeyan ngok-ngok bumbu ruah bode segede juga ki ngonin lama ku apa tapi arah apa munarao arwah kau jenen di lap kela pada asro ya tak nyambi lama tak apa beda pengajian nyambi lama cek daerah kana kon metak lem-lem muga-muga barokah nggih can gelek Pak Enggi Habib Mahdi mantir lanceng umur Habib Ami mantir lanceng umur Habib Mahbub lanceng umur Habib Ja'far mantir lanceng umur Kiai Mukhib lanceng umur tresantrena lanceng umur terutama tenggina mantir kakegi mati di budi bengi nyaman baku mulut ada orang lah mati gi bengi nyaman ada si mendem ya ledung tedungan gede Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Lah kenapa je? Ya Rafi'a lagi Ya Rafi'a syani wa daraji bareng Ya Rasulullah salamun alaik. Aneka mun si alaku Gus Mukhib nikmat suaranya nyaman merdu rengkrengi saalaku iya mun bilen setia leburogak lah nahnu jiranum bizal harami
حرام الإحسان والحسان نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمينوا يا رب سلام عليك يا رافع الشان أنت يا جيرة العالم يا أوهي الله. Kanjeng Nabi ada aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Jeung Rasulullah ampun ngantika apareng oneng tentang fadilah maca sholawat mesti barokah mula sampian cek sampai lupa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Jaipun Gusti sepaling semak dari tang umat apolong sengko pagi akhirat tamtona selebih banyak maca solawat pagi bekal narema syafaat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatah ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Pak Enggi tok kotok dalam kesempatan sesangat istimewa ben untuk nambahin manfaat ben saya gelem ngelakonin ben ngelaksanaki insyaallah dek budina rezekina barokah apa jiriah bade semejalan surban bade sudah kerja jadi siapa saja gemar kebeda surbana jalan tekuk ketek kena-kena jadi ari maraki sokir ya insyaallah beda tungeng ari ya keng karena kelancengan burung lah Pak Enggi nyok tang surban ria ampar desa nyok gi ada kebai nyese desa sehingga ada kadung ngecem tang surban mun ada online cia dusno dusin kana yang tang surban larang gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tore kami terus lagi tengki. Allah. Sepaling semak dari san umat apolong sengko pagi akhirat sepaling banyak maca solawat pagi bekalna rema syafaat ya Rasul
Allah kangkui masjid bener kangkui tenggina kangkui masjid bener kangkui Habib Mahdi ya adfan tayyirantal alami Jomari kan biar dingaki, kita syafaat Rasul banyak bernanah, mantarlah syafaat. Situng maburung masuk neraka, Allahumma jangan masuk neraka iba burung je syafaat. Senomor 2 ngangkes ummata yang kes se ampun cukup abid esek ya Rasulullah salamun epet wah punya Nabi arwah karen punya sepet nyelpet aku utang arwah Al-Fatihah giratan alami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alaih jereng la abid boden yang neraka pasti yang kes yang kak barokana syafaat poton seyo per apoi ben marde lacu pinda deka suar ke Arya orang mun banyak maca sholat lebih kuning aing bit ini betul jabrak ya poton seyo per apoi bi marde lacu pinda deka suar ke nikah puktena Rasul apila deka sejelas umat eyakoh ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi siapa kio pengebuk kangkui masjid Al-Fatihah giratan alami ya uhailal judi wal karami nomor telok syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telok menghapus buku amalah catatan amal cuba ning tunya catatan amal saya cuba hapus lembaran celeng beceng beuna esalen perse putih robena ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji Al-Fatihah giratan alami ya uhailal judi wal karami pernah selain dari syafaat khusus ahli suwarga senikmat lebih dari suwarga ya oleh syafaat mun gelak dua orang saya campurkan neraka burung
Beda orang sepon campur abit yentas. Beda boleh cara tenang amal cuba keleng beceng hapus pote bersih. Ane ke saya beda suar keki oleh syafaat. Mar kering banyak macam solawat. Matir terima. Amin. Terus Habib Mahdi solawat je cek senfusen bib. Tambah aman. Insyaallah. Yalle pangkunan lebih meningkat oleh derajat selebih pangkat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami estona banyak mungku bernana bulat tak kongang se anotora bersyafaat ni banyak mekade topet lebih utama tore mebekus amal niko syarata ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfat ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami sekali lagi mun pacetro oleh syafaat ayo pabanyak maca solawat pong-pong ki odi pong-pong ki sempat setelah kasta pagi akhirat ya Rasulullah salamun alaik terakhir ya rafi'a zani wa daraji adfat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih matur manfaat minta sepura iki akhiran doa apa can saya budi cek bu lagi kemeteng kinerwa kemuhib letak pidato waktu doa iya mesti nak pidato kemuhib apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un beb tampung ya Allah al-fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin paring oneng semulje Habib Sagap bin Muhammad As-Sagap tampung sebiasa na bangunan masjid jengkang mangga diman pas mangken detik kainto pulang ke rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cakan camun tada uzur
dateng jenazah iki dung kadung sampian nika ebri lambang akan capan berempan Habib di Habib Umar dari pengen ki malam Jumarwa lemare ka kantok Habib Umar Al-Hasni medaki jamiyah solawat lestare Habib Mahdi Habib Pole solawatan sampean lek lambangin Habib nika beda Habib wafat laku norok jenazah insyaallah panjenengan iya kobi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa ya toraki deka semulja Agus Muhib dari ten kaula kurang lebih minta seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم دادك في عبادك وساكك رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف جاته أولادنا ووالدينا وعم ببركته وشرف جاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا
واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي حصين من جميع البلايا واجعلنا في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي. الفاتحة.